Lijepi pozdrav svima. Evo, ponovno sam sa vama i usprkos ovom divnom vremenu, bez obzira što su temperature takve kako jesu, kišovito, svakako nekako, nikako vrijeme, jel? Moglo bi se reći potpuna bljuzga. Ne znaš ni simo ni tamo kako je. Ono kako znamo reći, ni vrit ni mimo. Evo, pa moj cilj je ipak donijeti malo raspoloženje i malo vedrine, jer to definitivno svakom od nas dobro dođe. Prije nego što počnem sa ovom našom današnjom temom, a tema je veoma zanimljiva, s obzirom da ne mogu da ne prokomentiram neke stvari o kojima najčešće pričam sa svojim klijentima ili jednostavno teme koje dođu do mene. Sjećate se koliko sam puta znala pričati koliko misli mogu utjecati na nas? Pa tako se meni lijepo jučer desilo. U razgovoru sa mojom dragom majkom pričala sam o situacijama koje mi idu na živce i zašto se to više ne riješi. Najčešće administracija u pitanju, od koje vjerujem da svi znate i velika većina nas izgubi strpljenja, a neki put i glavu, jel? I bez obzira na svu svjesnost i bez obzira na sve to što razumiješ da za to treba vremena i trebaš biti strpljiv i sve to, ali za Boga dragoga po prirodi ne da smo nestrpljivi, nego opće čudo ako uspijemo zdržati par mjeseci. I tako ja u razgovoru sa svojom dragom majkom otvaram lijepo jednu piksu metalnu za sir. Podižem lijepo taj plastični poklopac ispod kojeg je taj već otvoreni metalni poklopac, oštar jako. Ali ja sam naravno ušla u tu jednu nedobru energiju, žaleći se. To ono što zapravo spominjem i kroz svoje videe, koliko zapravo to na kraju se kontra odrazi na naš život i na naše stanje. I tako da sam se ja lijepo porezala. I to kao što možete vidjeti, evo tu na ovom 4. prstu, sad je već to puno bolje, ali na drugu falangu kad se porežete, nije baš fora zato što ne možete pomicati baš prstom i morate paziti dok ta rana ne zaraste, a bome je bila dosta duboka. Nije bilo baš lako. I ovo što vidite je improvizirana udlaga. Eto, to je nešto pozitivno što me podsjetilo koliko zapravo sve nešto što naučiš u životu dobro dođe. I onda evo tako sam ja napravila sebi jednu udlagu improviziranu da mi drži prste u ovom polu nagibu, kako naravno ne bi imala preveliki pokret svojih falanga, jel? Da se prst odmara i da koža prije zacijeli. A što vam time želim poručiti? Znači, podsjetiti vas koliko su naše riječi, kolike su naše misli žustre, jake. I ne samo da time, podižući svoju emociju i svoj adrenalin, možete itekako nauditi samome sebi. I to nije samo pa porezao si se. Zato što ovaj život ne postoji samo od činjenica ili nekakvih odgovora koje su nam inače znali govoriti dok smo bili mali, pa tako, eto, desilo ti se, pa pao si, ili ne znam, povrijedio si se, ili dobio si udarac od nekoga, ili pao si ispit, pa tako, evo, desilo se. Ne, nije se samo tako desilo. Upravo iz ovog razloga s kojim sam počela ovu priču, postoji uvijek drugi razlog. A ja obožavam naći druge razloge, zato što mi je onda ovaj život predosadan ako nemam onaj neki spicy dio. Da, pa postoji drugi razlog. Da, postoji razlog zašto neko baš bolestan na taj organ. Da, postoji razlog. Zašto se neko, kao što sam pričala, rastane, prekine vezu, prekine nekakve prijateljske odnose koji su godinama trajali, ozlijedi se, eto tako, jel? Ali najlakše je sebi lagati i reći, pa eto, desilo mi se. Treba ući zajedno sam sa sobom u svjesnost i u istinu sa samim sobom i reći, da, ajde reci zašto ti se to desilo.
I prvo dati to samome sebi, jer preko toga najbolje učimo i nećemo, draga, preko toga najbolje učimo i nećemo ponoviti grešku. Evo sad moja draga prijateljica vidi kako izgleda moja odlaga, ali neću vam pokazivati prsti izbliza, neki imaju slab želudac, da to razumijem. Sad, s obzirom na tu temu, koliko sam ja zapravo u tom trenutku ne dobroga učinila samoj sebi, ali naravno i svoje majci, jer morala sam time što sam izgovorila malo atakirati i nju, malo ju stresirati, ali dobro, evo, popravili smo stanje, kao što si popravlja ovaj prst. Ali današnja tema je u biti u sličnom stilu, u sličnoj noti, malo drugačija. Tema je na to što znači uopće biti dobar ili nedobar ili zločest, kako kažu. Što uopće to znači? Zašto se vjeruje da dobri ljudi ne mogu biti zločesti ili zločesti ljudi da ne mogu biti dobri? I koliko u biti, prisjetite se koliko ste puta se znali susresti sa situacijom da biste se šokirali koliko dobar čovjek zaista može biti zločest u jednom trenutku, nedobar prema vama, ili koliko ste zapravo taj nedobar čovjek ili zločesta osoba, volim više reći nedobar, može zaista promijeniti i postati bolja osoba. Ajmo to sagledati ovako. Dobre osobe rade apsolutno sve da bi drugima donijele dobro. Znači, iscijedit će se do iznemoglosti, da će tijelo, psihu, emocije, energiju i dušu doslovce ne bi li nekome pomogle. Dok zločeste osobe u suprotnom rade upravo isto. Iscijedit će sve svoje resurse da bi nekome nanijele nešto nažao. U biti kad pogledate jednu i drugu stranu, jedna i druga strana nema takta, jedna i druga strana ima taj neki čudan kod moranja. Ja moram sada to napraviti. Ako ja sad napravim dobro djelo, u zapisu će negdje biti da sam najgora osoba na svijetu. I tako se vi u biti sa tim jednim moranjem u biti prolazite kroz ovaj život. Dokazujući se drugima koliko ste vi zapravo dobra osoba i u biti nije to lako izdržavati kroz cijeli život ili veliku većinu života taj jedan obraz da ste dobra osoba. A opet naravno zločesta osoba ustraje u tome da bude zločesta i sjetimo se koliko puta u školi su bile grupice, ovi su dobri na ovoj strani, a ovi su na ovoj strani zločesti i mangupi su i uvijek rade probleme i uvijek nešto izvode, uvijek napakoste i slično. Sad, a šta im je zapravo zajedničko? Dobrima i tako nedobrima ili zločestima. Zajedničko je tome, kao što sam navela, moraju, znači imaju kao da su opsjednuti. Znači, kao što sam rekla, ni slučajno da ne napraviš dobro djelo, inače u protivnom si loša osoba, ili da prestaneš raditi to što činiš. Znači, kao da te neki kotač uporno gura da ti to moraš ispoštovati. Po meni osobno to izgleda kao stvarno jedna opsjednuta situacija. S druge strane, oboje čine nešto drugima. Isto tako. Ali kad pogledamo sve zapravo zajedno, šta dobivamo, šta oni dobivaju u svemu tome, i dobre i zločeste osobe, ništa ne dobivaju. Gube samoga sebe. Jer kada i ta dobra osoba iscijedi sve svoje kvalitetne resurse, niko neće stati uz nju. Niko neće reći kako si ti dobra ili dobar, kako si ti to dobro napravio, svaka ti čast, evo sad ćemo ti vratiti. Neće, ali hoće ako osvijestite. A zločesta osoba isto tako će iscijediti sve svoje resurse i kad sve uništi doslovce, sve oko sebe, kad stane napokon, vidjet će samoga sebe.
i morat će se suočiti u suštini sa samim sobom. A to je gadno. Gadno je suočiti se sa svojom istinom, sa pravom istinom, da zapravo badavati to što si toliko bio na jednu stranu i na drugu stranu, jer opet si izgubio samoga sebe. I tako razgovarajući sa par osoba, zanimljivo je kad vam ljudi kažu pa zašto ti za mene smatraš da sam ja dobra osoba kad svi drugi oko mene smatraju da sam loš ili loša osoba? Pa zato što dobar i loš ili ne dobar su zapravo lice i naličje. To je jedno te isto. I u biti ti u svemu tome niko te nikada neće pitati što je to što si ti dobro napravio s drugim osobama ili zlo što si nanio drugim osobama, nego ćete se pitati što je to dobro što si učinio samome sebi i što je to nedobro što si učinio samome sebi. Znači, ti u svemu ovome zapravo kroz ovaj život je opet to jedna velika igra svjesnosti. Daj prvo pogledaj samoga sebe. Sad tu sa jedne druge strane, i ne samo to, i to da zapravo još nadovežem se, onda imate te situacije gdje od jedne dobre, predivne osobe, predivne žene ili muškarca, odjednom nastanu nekakvi čudaci, gdje vas žena ganja, sudi se s vama, uzima vam sve što može vam uzeti i sjedit će iz vas i svaki cent što imate u svom džepu. Od te takozvane dobre osobe nastane jedna jako zločesta ili ti zla osoba. Doslovce nastane, znači kada od dobre osobe nastane zla osoba je upravo to kad vas neko zaista nagazi i povrijedi. I onda više ne birate, onda nastane taj blackout gdje doslovce ne birate više strane nego samo gazite. A opet sa druge strane, znači i muškarci isto nagaze žene, pa ih počnu maltretirati, pa ih vrijeđati, pa rade od njih budale i svašta nešto slično. Isto je sa poslodavcima i u poslovnom svijetu. Iz vas će izvući zadnju kap vaše snage, vaše mogućnosti, vaše zapravo motivacije. I to je jedna velika igra bez granice i zato kažem, na temelju ovoga što govorim, zaista dobro i biti dobar i biti zločest su to jedno bez drugoga jednostavno ne ide. Mislim, mora ići zajedno jer ovaj cijeli život je jedan balans dobroga i nedobroga, ali postoji kvaka u svemu tome. A sad ću vam ispričati koja je kvaka. Kvaka je u tome, kao što sam rekla, blackout nastane svima. I vi dok ne ispunite taj svoj luđački cilj, vi nećete stati. Ili dok vas nešto ne zaustavi, jel? I bolje bi vam bilo da vas nešto zaustavi, kao što je to meni bilo upozorenje, pa samo ti melji tako u svojoj glavi i stvaraj nekakve nedobre scenarije, pa ćeš fino dobiti nazad, kako se kaže, po piksi. Uglavnom, ali dobro, hvala, jer bolje za mene, jel? I u biti, ali šta je caka, šta je ključ svega? I osvještenje, ali prije osvještenja je pogledati samoga sebe u potpunosti. Ne se bojati svoje tamne strane ili te zločeste strane. Ali isto tako zločesta strana treba pogledati svoju dobru stranu. A ono najčešće što trebam isto reći, šta zaustavi zločestu stranu je najčešće kad se nešto loše desi ili neka tragična nesreća osobi koja je za tu zločestu osobu dušica. Jer ako ste mogli gledati puno serija i filmova i svega toga, ali ima toga jako puno u ovom našem životu, ove realnosti, uvijek jedna zločesta osoba ima kraj sebe, bez obzira koliko ima oko sebe neki klan zločestih, ali ima jednu zlatnu osobu ili dušicu, kako želite nazvati, koja ga na neki način uspijeva ipak svojim riječima dotaknuti.
I ako vam ta osoba izađe iz života, onda je ono stani pani i onda najčešće krenu drastične promjene. Ili ako se naravno njima samima ne desi neki totalno neočekivani preokret u životu, isto nesreća ili nešto slično, je tako, napokon ako vam se nešto tresne po glavi, ne biste li se osvijestili jer je bilo dosta toga svega što činite, samome sebi. Ne samo što činite drugima, što činite samome sebi. Dobite toljagom po glavi da prestanete činiti samome sebi. I onda kad napokon saživite sa svojim objem stranama, ono što sam pričala još kroz prethodne videe, taj jedan amen sa samim sobom, onda dolazi do tog trenutka te istinske dobrote. Istinska dobrota ne dolazi preko noći. Za istinsku dobrotu se itekako trebate pomučiti. I ne samo to, život će vas cijediti na svim mogućim segmentima dok ne prođete ispit. I koliko god znate i svjesni ste isto svojih strana, ali opet napravite neki kick sa samim sobom. Sad, kad ste vi osvijestili svoje obje strane, kreće ta istinska dobrota i kroz sve to vi zaista znate u datom trenutku kad ćete upotrijebiti više dobre strane, a kad ćete malo upotrijebiti kao te zločeste strane. Naprimjer, ja sad mogu svima apsolutno sve napraviti, ali ako vidim da neko zloupotrebljava moju dobrotu, taj tren automatski zatvaram vrata. Bez pitanja. Ili, na primjer, zalupite nekom tako, vrata pred nosom, kažete mu sad je dosta, povisite ton, kažete ono što vidite, što osjećate, što ste, kako kažem, detektirali. Zato što to je taj dio svjesnosti gdje ljudi misle da ste budala, ali vi ovo biti jako dobro znate čime baratate. I točno znate svaki potez koji trebate učiniti, ali svi ti potezi nisu nikako na štetu drugoj osobi, niti na vlastitu štetu. Kroz sve to itekako znate i osvijestite, kroz možda par minuta ili sat, koliko vam je potrebno, osvijestite zašto je to sad bilo potrebno i što ne samo vama, nego i drugoj osobi to donosi u život. I sjećam se kada je moj dragi Dido dok je bio na samrti, to je bilo nevjerovatan trenutak, više nije bio pri svijesti, ali to je onaj trenutak kad ste najviše u konekciji sa pravim tim dijelom samoga sebe, sa onom istinom života. A tome ću isto malo pričati kroz jedno od naših videa, sad zavisi šta mi pukne da pričam, pa pričam. Kad je rekao, glupi ljudi. Kako su glupi ljudi. I prvi tren mi baš nije bilo jasno šta je rekao, a onda mi je postalo jasno. Mi smo stvarno glupi. Zato što vjerujemo da možemo promijeniti svijet. A svijet u biti se mijenja onim trenutkom kad napokon dotaknemo samoga sebe, kad napokon pogledamo sebe u ogledalo i prihvatimo svoju plus i minus stranu i kad u svom pogledu vidimo onaj odraz lica koji je jednostavno blagost, koja je ta jedna iskrenost, jedna čistoća. Jer vjerujte mi, vi točno, vjerujem da neki od vas su osvijestili to i vidjeli ste već to kod nekih osoba, ali znajte, to je nevjerovatan trenutak kad osoba se postavlja da je jako dobra, a onda u datom trenutku kad ju piknete onu tamo njegovu ili njezinu bolnu točku, onako na jedan fini način, na jedan perfidan način, oči se zašilje, pogled se produbi i ono doslovce vidite zvijer koja će izaći iz pogleda. I onda kad kažete da, ali vidim tvoj drugi pogled u tebi i šta taj pogled meni želi reći, zbog čega si sad ljut ili ljuta, onda se automatski saberu, pa nisam ljut. Kao, pa
šta pričaš, pa krivo si vidjela. Na primjer, u mom slučaju, krivo si vidjela, pa nije to tako. I onda to bude zabavno zapravo gledati, jer stvarno, mislim, a kako, šta će drugi odgovoriti kad nisu svjesni? Ali dobro ipak piknut, jer nikad ne znate kad će postati svjesni. Kad će taj dio njima početi raditi. Jer kao što sam rekla, doći do te iskonske dobrote i te čistoće i živjeti na taj način ovaj život, stvarno trebate iskopati duboke rupe i doslovce se ukopati u ne znam kakve rupe, ne biste li u svim tim rupama pronašli ono malo zrno dobroga. I da nakon toga svega zaista možete reći, evo, u svemu tome što je bilo i teško i nedobro, ipak postoji ono dobro. I to sada vidim. I za kraj u biti iskonska dobrota, a ne dobročinstvo, nego zaista iskonska dobrota vas nikad neće dovesti u preispitivanje. Nikad vas neće onemogućiti da živite ovaj život i nikad vam neće potresti vaše stanice koje su u miru i potresti ih na način da odjednom se osjećate nezadovoljno, nesigurno, sa strahom, grčem na primjer u želucu i sa bilo čim da jednostavno da ne znate više kojim smjerom trebate ići. I želim zaista da si dopustite osvijestiti, bez obzira što god vam se dešavalo kroz život, što god ste trebali proći na bilo koji način, bili vi prikazani kao dobra osoba, pa onda zločesta osoba ili zločesta osoba, a u suštini ste dobra osoba, uopće je nebitno. Bitno je ono kako se vi osjećate. A najviše od svega toga što je bitno je što ste vi zaista naučili od svega toga o samome sebi. Jer ako ja znam to tko sam, ako sam svjesna svojih pluseva i minuseva, ako u datom trenutku ako i kažem nešto, imam gorak okus u ustima, u tom trenutku osvijestim to i kažem nećeš me ta minus energija sad navesti da ja nekome zašarafim glavu i očarafim ili da ga zakucam ili da mu ne znam protresem život ili da ga izvadim iz njegovih vlastitih cipela ili povrijedim šta li god. Znači to je u biti prava moć. Tada kroz tu pravu iskonsku čistoću dobrote i tu iskonsku dobrotu zaista se pokreća ta moć koja vama daje. Kroz to zapravo dolazi ta prava moć koju vi tražite i koju svako od nas traži. Ali ta moć jednostavno samo probija onda sve ispred vas i daje vam novi vid, daje vam nove uvide i na taj način nebitno da li vi nekoga liječili, da li savjetovali, da li razmišljali o samome sebi, ali zaista sa time kad zazovete taj dio u sebi, a doći će, ne morate možda čak ni puno kopat. Sve je stvar vaše spremnosti. Jednostavno, sve će vas to pogurati i kao što je mene vratilo, iz tog malo blackouta, na taj segment, pa dobro je. Pa vidiš koliko drugih stvari imaš sa kojima ti se na neki način balansira to čekanje, ta jedna neizvjesnost, to jedno, to nestrpljivost. Nestrpljivost. Eto, dragi moji, vjerujem da ste dobili dovoljno kroz ovo sve što ste imali, što vam možda bilo već dugo vremena i godina u glavi. Ne dajte se, možda malo patite, ali nema veze, to vam je život, nećete dugo patiti.
Samo tako nemojte dopustiti predugo biti zablokirani u nekim stanjima i dajte si malo te čari tog začina u svoj život, jer mi smo sve samo ne dosada. Pa ne bismo bili tu da nam je dosadno, ne? Tako da život je jedna velika zabava, svega i svačega. I uživajte u toj zabavi. Pišite šta je potrebno, šta vas zanima. Ako su vam potrebni individualni razgovori i podrške, slobodno mi se javite putem maila. Podržite me na YouTube kanalu, molim vas. Pišite i tamo slobodno. Možete me pratiti preko Instagrama, preko moje poslovne web stranice, a isto tako na Facebooku. Isto je Mirjam Pleše, ali poslovno. I eto, vidimo se uskoro. Pozdrav!